nyuma yuko ihuriro rya leta n'ingabo bafatanyije Maney ndetse n'igisirikare cy'u Burundi FDNB bavuze ko bagifite agace ka Poezero muri Fizi, hamaze kuba hasohoka amashusho agaragaza bakubitwa umugenda n'intare za Sarambwe zifatanyije na Twirwaneho AFC M23, bakaba babirukanye muri aka gace ka Poezero. Bamaze iminsi bavuga ko bagafite, naho abangaba ingabo z'u Burundi zagaragaye ku mamoto zita zimukira mu gace ka Baraka n'ubundi, aho bari bamaze kubitwa, aho bari bamaze kuraswa umugenda n'ingabo za Twirwaneho AFC M23. I Kigali indege ya Kenya Airways yagerageje guparika birayangira inshuro zose zigera kuri ebyiri, ita isubira Nairobi idahagaze ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali Ikanombe. Niki cyabaye, byagenze gute? Byose turabibabwira mu makuru arambuye. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, atari Philippe Tshisekedi nk'uko perezida wa South Africa aheruka kubivuga. Felix Tshisekedi rero ari gutanga icyizere yuko agahenge kagomba kubahirizwa ku itariki ya 18 isa y'isa 6 z'amanywa, azaba ari ku gatatu. Aka gahenge igihugu cye kigiye gusora itangazo ryo kukubahiriza bidasubirwaho n'ubundi. Ku rundi ruhande ingabo za M23 AFC ihuriro ryose ryamaze kuba ryohereza intumwa muri Angola, aho noneho perezida wa Angola João Lourenço agiye kuganira n'impande zombi, haba kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'intumwa za M23 AFC. Nkuko tugenda tumenya amakuru muri rusange, turaza no kubabwira yuko umuyobozi mukuru ukuriye societe civile yo muri Minembwe yakomeje avuga ko n'ubundi ibitero bya drone bitigeze bihagarara ku basivile muri aka gace. Ni amagambo yatangaje kuri wa gatandatu, abitangariza radio y'Abafaransa. Ibi byose nibyo tugiye kuza kwibandaho mu makuru yacu arambuye. Reka nkubwire ngo niba ari ubwa mbere usanze kuri umuyoboro mushya mu Rwanda, reba ngo wanditse subscribe ukandeho. Ushobora no kuduha igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo twumve ko turi kumwe 5 kuri 5, kandi niwibagirwe gukanda like niba iyi video hari icyo yakumariye. Nyemerera amakuru yacu tuyatangire kuri aya ngaya avuga ko mu ijoro ryashize ndetse no kuri gitondo cyo kuri tariki 16 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026, ingabo z'u Burundi zifatanyije n'imitwe nka Maney, Wazalendo ndetse n'abandi bari ku mubare munini cyane, bari ku mubare uhambaye, aho batatse agace ka Poezero inyuma y'iminsi ishize bamaze iminsi babeshya ingabo za leta, zibeshya ko zigafite agace ka Poezero kari muri Fizi, ariko ngo bahatatse bikomeye cyane. Ariko intare za Sarambwe amadubu Twirwaneho babarasa umugenda, barabakubita karahava, barabakubita, barabacurika, barabacurukura, baza kwisanga ingabo z'u Burundi n'igisirikare cyabo FDNB ndetse na Wazalendo, tutibagiwe na Maney na FDLR na FARDC, bafashe umwanzuro wo gusubira inyuma kibuno mamaguru, barirukanka bahita bajya mu gace ka Baraka. N'amashusho yakomeje kugenda agaragara bahungira ku mamoto birukanka cyane, bafite ubwoba budasanzwe. Bageze muri Baraka babona kongera guhumeka umwuka wabo nk'ibisanzwe. Nukwibaza niba kuri tariki 18 aka gahenge kazaba kubahirizwa mu gihe n'ubundi ibitero bya FARDC, Wazalendo n'abafatanya bikorwa babo bose bagikomeje mu bice bigiye bitandukanye biyorwa na AFC M23 Twirwaneho, mu gihe n'ubundi bimaze kugaragara ko M23 ikibarushije imbaraga mu bice bigiye bitandukanye. Kwijoro ryashize indege yo mu bwoko bwa Kenya Airways yagerageje guparika ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali Ikanombe, ariko ntibyayikundira, byatewe n'ikirere kibi. Ikirere cyabaye kibi cyane ubwo iyo ndege yageraga hafi y'ikibuga cy'indege cya Kanombe Kigali mu Rwanda igerageza guparika, maze itsinda ry'abatwara indege bageraga kuri 2 babigerageza guparika inshuro zigera kuri 2 biranga, niko guhita bafata umwanzuro wo kuba bahita basubira i Nairobi mu gihugu cya Kenya n'ubundi
kugira ngo babe baparika babe bareka gushyira ubuzima bwabo batwaye mu kaga. Ibingibi ni umwanzuro n'ubundi wemewe cyane mu mategeko y'ingendo z'indege ndetse n'ubutwazi bw'abantu mu kirere, amategeko mpuzamahanga yuko indege ishobora gukata igasubira inyuma aho guhagarara ahantu hashobora guteza ibyago abagenzi bayirimo n'ubundi, nk'uko byakomeje bitangazwa na sosiyete ya Kenya Airways. Gusa iyi sosiyete yavuze ko n'ubundi hari ingendo z'indege zakerewe gatoya bitewe n'uru rugendo rw'indege rwasubitswe rwagombaga guhagarara i Kigali mu Rwanda. N'ubundi aya makuru tukivuga kuri Kenya ndetse n'u Rwanda, reka mpite nkubwira yuko Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda yahuye na William Ruto, perezida wa Kenya, baganira ku bintu bigiye bitandukanye ku bufatanye, n'ubundi bakomeza kuganira ku bufatanye bw'u Rwanda ndetse na Kenya. N'umubano w'ibihugu byombi usanzwe umeze neza, baganira ku bukungu, baganira ku buhinzi ndetse n'ibindi n'ubundi byakomeje kugenda bigaragara mu mashusho, ubona ko ari ibintu byiza cyane. Reka mbe iyi nkuru nyisoreje aha, ahubwo nkubwire inkuru y'uko perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ejo twabagejeho inkuru y'uko ku cyumweru yongeye kujyana ibiganiro na Lorenzo, perezida wa Angola, akaba n'umuhuza hagati y'ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo M23 n'u Rwanda rurebwa n'iki kibazo kuko rukunda kwisanga muri ibi bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bimaze kumvikana ndetse kandi biratanga icyizere nyuma y'ibiganiro by'uko tariki 18 leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izubahiriza agahenge. Gusa ni ibintu byashimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakunze kugenda zisaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yuko ibyasinywe mu masezerano byanemewe byagaragarira ku butaka, dore yuko nubwo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isinya aya masezerano ikanagira ibiganiro bigiye bitandukanye, ntago ihwema kugaba ibitero ku basivile n'ubundi bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba mu duce twa Minembwe, Abanyamurenge ndetse n'utundi duce twose tuyoborwa na mama 23. Nk'uko tubizi rero ni ibintu bikomeje kuba icyizere gikomeye cyane kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwaho, Kivu ya ruguru ndetse n'izepfo haboneka amahoro arambye mu minsi n'imbere, ndetse kandi hakaboneka n'umudendezo hagati y'abaturage, nk'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo noneho nayo iri gutanga icyizere cy'ibiganiro bimaze iminsi bibaye. Abantu bose kugeza ubu ngubu bakaba bategereje itangazo rya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ritangaza ko bemeye agahenge kagomba kubahirizwa tariki 18 z'uku kwezi k'amahoro hagati ya M23 ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire ko aya makuru yacu n'ubundi arajyana na ngaya Nduhungirehe, nawe yakomeje avuga ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kwemera ko izubahiriza agahenge bidashoboka cyane, dore ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubwo ibyemera atari ko ibigaragaza. Nyemerera abari ahangaha mbaye nsoreje amakuru yanjye, andi makuru ni mukanya gatoya, andi makuru nakagaruka. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri mububyo mushyashya n'ubundi, ndakwinginze ntugende udakanze kuri iyo nzogera, udakanze kuri subscribe kugira ngo tubone ko tubanye nawe 5 kuri 5. Ihangane ukande kuri like, kora ako kaboko gatanze igikumwe kavuga ngo wakoze, natwe dushimire kuba tukugejeho aya makuru biba bitoroshye kuyabona. Ushobora no gutanga igitekerezo cyawe muri comment. Kubundi bufasha ushobora kureba muri description arimo nimero zacu za WhatsApp, ukatwandikira kugira ngo tugende tuganira 5 kuri 5, tubane nawe 5 kuri 5.